Mentangin ora sepi ya ka film Avatar 2 ka babaro kiru film jong ka perthai kil ap kami inti la slam ha bani ya ka film ka pasau tenat sepang ka film kalong bau director jong ka film James Cameron ula pernah ya ka sengi ban pelat ya ka film kumjuru ya ka kerteng juga ya ka film lai kerteng ka Avatar 2 The Way of Water ka pansa release ne pelat ba hak khanreu tarik Desember jong usnem arajar arpuan ka khubor ka pasau tenat susu kalong ba ya ka trailer jong ka film Avatar 2 The Way of Water ngin sai Asian buat on sepelat ba rekat ka film Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness. You break the rules. Look out! To become a hero. I do it, I become the enemy. Kapala release ne kasngi country tarik haki cinema hall. Kumban supen kan mau ya ka film Avatar Part 1 la release aus nem arjar kendai. Bar kadai ka wei na ki film kapala break load ya ki record aka jing ka mai buat ka bisa. Kane ka film house nem arjar sipau kala break ya ka record ya ka film Titanic kapala ka mai hadu kumba R.R not R billion dollars. Ya kapala direct do juhi director James Cameron. Bar ka film Avatar kala la ban ka mai hadu R.Rasau nyo billion dollars budget kot syakalai billion dollars. Ka film Avatar house nem arjar ka kendai kala sakni no ya ka record juga ha ka film Avengers Endgame. Kane ka film kala kamai hadu kumba R.nyo kendai nyo billion dollars. Rai hadin bala pelat pe ba biang ya ka film Avatar hasaina. Ka Avatar kala tambiang ya ka film Avengers. Bar kala long ka highest grossing movie of all time. Ne ka film kapala ban kamai bun ka pisah ha ka perthai barok awai. James Cameron ulai turu baya ka film Avatar 2 la shoot bun haki penta jong ka diriau. Bat James Cameron ula pendon kam hadu kumba khandai lak galon ko ban shoot ya ka film. Ulai turu bahaka film Avatar 2 kin sai simentaru ki arngut ki aktor bapau nam jong ka Hollywood ka Kate Winslet bat Van Diesel. James Cameron ulai turu baya ka film Avatar undang meteng ter hadu ka part 5. Bat kadau ko ba perslam ban penmi ya ka film Avatar 2 kadai namar COVID-19.